Sebab ada hadis kan, kalau kita berkawan dengan orang tukang besi, kita akan dapat dia punya bau tukang besi. Dengan apa, minyak wangi, kita dapat bau wangi dia kan. So like memang very important, like not for religion pun lah. As for me myself pun, I got like circle of friends yang sangat-sangat macam rapat. Tapi when I want to study contohnya, so I know that these guys are like, kawan-kawan saya ni sangat-sangat pandai tau. So I'm quite a slow learner, boleh lah slow learner kan. So I need to find another group untuk study contohnya. So it's okay je untuk kita ada a few circle of friends, tapi yang pastikan yang betul-betul rapat dengan kita dan like kita sangat-sangat everyday kita jumpa dan sebagainya. Pastikan pilih yang betul lah, supaya diorang pun akan remind kita, dan at least dia bila kita nak buat tu kita tak rasa berat. Kita nak jaga agama kita dan sebagainya lah. It's very important Dan lagi satu, saya pernah dengar macam your circle of friends are the ones that define you. You are the average of like the 5 closest friend, macam tu kan. So kalau nampak Okay, dia orang tak judge you, dia tak kenal you siapa, tapi dia tengok kawan you siapa. Contoh kalau semuanya contoh mak rempit lah kan, obviously dia akan bawa that circle of friend dan dia apply kat you lah. Betul. So itulah penting lah juga kan untuk kita memilih circle of friend kita.